Reka nguhe ikaze nanone kuri Joshua TV Rwanda. Reka nkubwire ngo warakoze wamaze kuba wakanda kuri subscribe. Nk'uko mubibona rero ni udushya twagiye turanga iyi derby yari yabaye ku itariki 9 z'ukwa gatatu kabisa. Muri rusange ni ekipe ya APR FC yari yakiriye Rayon Sport nk'ibisanzwe nk'uko zaje kuba zarwa miswi, ariko hari amakuru menshi agenda avugwa muri APR FC. Ekipe ya APR FC bigaragare ko yakiriye miliyoni 120 zirenga, ahabe yuko ikipe ya APR FC yakiriye aya mafaranga niyo yaje kuba yasarura mu bikorwa byose byaje kuba byabera kuri stade Amahoro. Ariko mu mukino Rayon Sport yari yakiyemo APR FC yo yaje kwakira miliyoni zisaga 152. Ni amafaranga menshi, urumva ko harimo itandukaniro ry'amafaranga ino ekipe ya APR FC yaje kuba yakwakira. Bivuze ko derby zose zaje kuba zarangira nta n'imwe irebye mu izamu muri rusange. Ino ekipe ya APR FC ariko bivuze yuko umutoza wayo nawe ngo hari twinshi twagiye turanga ino derby kabisa, aho yaje kuba yatangariza kimwe mu binyamakuru avuga yuko muri shampiyona yose y'u Rwanda umukinnyi abona uyikinamo ari Muhire Kevin kabisa. Ariko abantu benshi nabo bari kugenda bivugaho bavuga yuko ngo uno mutoza ni umureyo, ngo ni ibiki, bavuga amagambo menshi, ariko siko biri muri rusange kabisa, siko bimeze, ahubwo ni amagambo y'abafana niko bigenda byihwihwisa muri rusange. Ino ekipe sasa ya APR FC biravugwa yuko harimo abakinnyi benshi cyane bagomba kuba basohoka muri APR FC kugeza aho ino sezo igiye kuba yashigwaho akadomo mu kwezi kwa gatanu kabisa. Muri rusange nabwo bishoboke ko bazongera bagakora nk'ibyo bigeze gukora mu myaka ishize, aho baje kuba bakwirukana abakinnyi bagera kuri 16 kabisa. Muri rusange ubu baje kuba bazana abandi bakinnyi, aho bongeyemo abakinnyi baje kongeramo abakinnyi b'abanyamahanga. Ibi ngibi byari bimaze igihe badakinisha abakinnyi b'abanyamahanga kabisa. Udukuru twagiye turangwa na derby two ni twinshi, nubwo stade yari yuzuye ariko hari abantu bamwe batari babihicaye bataje kabisa. Urumva ko hari menshi atarabonetse mwino ekipe ya APR FC. Icyo ngusaba ni kimwe, nuko wakanda subscribe kandi bakayuko na Nyiragasazi nawe yaje gutsindira miliyoni, atsinze witwa Nyiragasazi kabisa. Muri rusange kuri penalty kabisa. Ni Joshua TV rero, komeza ukande kuri subscribe ubundi dukomeze.